Znaš kako, moja majka me je cijeli život pokušavala da uvjeri da treba da nađem siguran posao i mislim potpuno je razumio zato što je ostala sama sa mnom kad sam imala 6 godina. Izgradila je svoju knjigovodstvenu agenciju i radila je više nego što ja mogu ikad i da zamislim sada da radim. I sve što je željela za mene bilo je da budem sigurna. Znaš ono, završi fakultet, nađi posao, primaj platu, nemoj nikad rizikovati. Problem je bio što sam ja uvijek postavljala samo jedno pitanje, a to jeste ko je postao slobodan radeći samo za platu. Nisam ja to pitala iz bezobrazluka, stvarno me ono zanimalo jer u mom okruženju su samo bili ljudi koji su bili zaposleni. Većina nije živjela taj život u stvari koji želi. I što sam više ja rasla, ja sam shvatila da taj put nije za mene. I sjećam se trenutka kad sam prvi put čula za ovaj posao koji se ja sada bavim. I apsolutno nisam razumjela čak ni pola od toga, i više od pola, ali sam znala jednu stvar. Ako nastavim da radim ono što svi rade oko mene, završit ću tamo gdje su svi, jel tako? I to me iskreno plašilo mnogo više nego sami rizik.